Angibingelele egameni laJesu waseNazaretha. Ngibingelela uma nobaba uMahlaba bengekho phakathi kwethu. Ngenyama kodwa bekhona ngokomoya. Ngibingelele i-leadership yonke egameni laJesu Kristu. Ngibingelele ubaba, omama, intombi, obhuti, uSunday school, ibandla lonke bazalwane ngiyibingelela egameni laJesu. Angibingelele ke abazalwane bethu abasikhonzayo lapha kuma social media. Ngicela ukubingelela amen bazalwane. Igama lami ke ngophila ngwakangwenya bazalwane. Ngisindisiwe, ngiyakholwa, ngiyamthanda uNkulunkulu, ngenzele umusa ngelinye ilanga alibonke ivangeli. Ngiye ngithi uNkulunkulu uma ngaba kwazi ukwenzela umuntu ofana nami umusa, baningi ngabenzela bazalwane ngoba kwakonakele kakhulu. Amen bazalwane. Sizofunda ke bazalwane ivesi elilodwa nje la namhlanje sizokhuleka phezulu kwalo. Alibonke ivangeli lapha ya ku Matthew chapter 27. Sifunde nje uverse number 46 kuphela. Matthew 27 verse 46. Yes. Ithi kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemezwa ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabachthani, okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyeleni na. Ngicela ukukhuleka mama. Siyabonga babizi lakho linguqobo, linamandla, liyaphila, liyadala, dala babokusha enhlizweni yethu silibandla lakho uNkulunkulu wethu. Sigijime njalo endleleni sikhonza ngomoya nangeqiniso, moya ngcwele siyakudinga. Ngaphandle kwakho endleleni sizodluleka. Hlala kithi sihlale kuwe, udumo lonke luze kuwe mzali wethu egameni likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane la uJesu wayesesiphambanweni la kwenzeka konke lokho. And uJesu esiphambanweni, before afike esiphambanweni wayekade ehamba eshaywa, elinyazwa, ethukwa. Yonke into eyenzeka kuyena yayiningi. But asikuthole eBhayibhelini ukuthi uJesu wake wakhala. But sithola ukuthi uJesu on the way azafika esiphambanweni, lithi iBhayibheli wathula njengemvu kubagundi. But into ayiyenza iyodwa, wayequma kuphela. Noma kwaba ubuhlungu kodwa wayengakhali. Kodwa kuleli verse lithi iBhayibheli wakhala, wadazuluka wakhala bazalwane. Sithola uJesu enza into engasenziwa kulezi zikhathi esiphila kuzona. Because kulezi zikhathi esiphila kuzona sesiyakwazi ukwenza noma engasekho. Sesiyakwazi ukwenza ngaye kodwa yena engekho, sikhulume ngaye but yena engekho. Kanti kuyingozi. Ubungalahlekelwa yiyo yonke into but presence yakhe. Into eyakhalisa uJesu la ukuthi waflathelwa, washiwe ipresent kaNkulunkulu. Because uJesu waye 100% man, 100% God. Manje 100% God wamshiya ngenxa yobubi bezono zakhe, not zakhe, ngenxa yobubi bezono zethu ezazikuye. Wathi uJesu kuyambheka, akangabe sabhekeka, wasomflathela. Manje kubhlungu ukushiwa uye. No, ubungahlali ungasebenzi, ubungahlali ugule, ubungahlali ube nezinto ezikhona, kodwa ngaphandle kokushiwa uye. Manje namhlanje bazalwane sizothi angizukuba mude, kodwa engathi besingafuna into eyodwa nje. Sizofuna yena.
ukuthi izinto zasemhlabeni zilungile noma singasishiya noma singalahlekelwa noma yilonke uhlobo lento kodwa the presence yakhe and kulesikhathi esiphila kusona siyayidinga ipresence ngoba ngeke ume akumeki no singafake ngathi siyakwazi ukuma kodwa akumeki ngoba kunzima and uma ngabe ngasekho yena bazalwane lithi iBhayibheli wayithwela isiphambano simsinda akazwakala ngekhala ngoba yini engakhala uJesu ingoba noma sikhona isiphambano noma simsinda kodwa ukhona umduduzi lithi iBhayibheli umduduzi alibonga ivangeli noma ngabe kwakunzima kangakanani kodwa wayekhona noma makukhona ababemthuka bafike bamthuka bazalwane esasiphambanweni bamthuka basho yonke into akazakalanga ngekhala noma egive up noma ethini ngoba wayekhona manje into emenza akhala ukuthi akasekho bazalwane yini into esidingayo uye sidinga yena ngizosho njalo sidinga yena. The problem into esibambile sibamba ukuthi sifuna izinto sakhohlwa ukuthi asifune yena sijaha izinto kuthiwa sewunani nabanye baze bagijima bayofuna lento ngoba bafuna izinto kodwa abanayo uma ngabe babuza abantu ekuthiwa lento ayinabungozi abayiphethe bazokutshela ukuthi kunzima kangakanani ukuba nalento ingenabo ubungozi kodwa kunezinto abadlula kuzona ngoba makukhona yena khona ipeace uyazi ulala ube nepeace kuthiwa uthi sizodlana namhlanje kodwa ule uright ngoba khona yena but immediately kuphuma yena immediately kusuka yena kwenzeke enye into alibonga ivangeli uthi Thixo wami ungishiyelana Eloi Thixo wami ungishiyelana namhlanje bazwana sizothi Thixo Eloi ungishiyelana lithi bazalwane lithi kwangasabonakala abafundi eduzana kwangasekho umuntu lalela mina angisho ukuthi kube khona abazalwane abazofika bezokukhalisa usesimeni bese uyakhala akunendaba nabazalwane akunendaba naba kokhona abafundi abafowabo beza ngabafowabo but azangakhale bengasekho waqhubeka waya esiphambanweni kodwa into emenze wakhala ukuphuma kwakhe ukusuka kwakhe manje wena ukukhalisa ukuthi abafikanga bezongithandazela wena ukukhalisa ukuthi abafikanga bezongikhalisa ukhuluma ngabantu abala une problem ukuthi yena akasekho alibonga ivangeli funa yena okunye kulungile kodwa yena angasuki kuwe awu amen bazalwane awu Thixo wami ungishiyelana awu amen bazalwane sizofuna yena nje sicela yena ukuthi angasuki the presence yakhe kithi ayisembathi ngoba noma kunje emhlabeni uyazi usaba ukuthubela ingane esikoleni ngoba wazi izobuya nani kodwa maye khona nje uyazi ukuthi inkosi noma ingahambi esikoleni but izobuya alibonga ivangeli maye khona ayi basa usaba ukungena emgaqweni udrive ngoba wazi noma uzobuya yini kodwa mangabe uhamba nayo uyazi ukuthi ngizongena noma ngabe ikuphi maye khona ngizongena alibonga ivangeli nala esebenza khona wazi ukuthi khonani awazi ukuthi usebenza phezulu kodwa mawuhamba naye uyazi ukuthi nokhona yena ngiyazi ukuthi anginankinga alibonga ivangeli maye khona akasigijimisa into eyodwa ubukhona bakhe ukuthi ukhona yini ukhona amen ngisho kuma families kukhona izimo ezike zifike ema family kuma extended families kuthi wafanele nibizwe nonke nibekhona uthi kodwa lesimo ngizosenze njani kodwa mangabe uhamba naye uyazi ukuthi no ukhona nje njengoba ngihamba naye ukhona nje angeke ngibe nayo iproblem awu amen bazalwane maye khona asikho isimo esingeshintshe and the presence yakhe iyakhava amen bazalwane asifune yena no ezinye izinto sizoyibona sizosilandela sizobuye siyibone kodwa masifune yena sihamba naye uzozwa kuba lula ukuthi ukhona sizokhulekela phezulu leli vesi elilodwa kuphela bazalwane
ukuthi maye khona yinye into yakhalisa uJesu ukusuka kwepresence yakhe wathi inkosi ungangishiyi bekungcono ngisakhuphuka ngesiphambanweni bekungcono ngisathi ayidlule le ndebe kodwa hayi ngeyami intando ngeyakhe intando but esekhona bekungcono no bekurash kodwa manje mangabe ungasekho wena angikwazi ukuma la ungekho wena manje mangabe kwakhala uJesu amen adlule kuzona uJesu angiboni ukuthi khona useke wadlula kuzona la no nasemhlabeni nje I don't think khona umuntu odlule amen za Jesu kodwa uJesu wayengena problem ngoba ngihamba nawe kulungile noma ngahlupheka ngihlupheka nawe kulungile noma ngashaya kodwa ngishaywa nawe kulungile but mawungasekho kuzoba njani and this thing engikhuluma ngayo bazalwane izwe lisazo experience ukuhamba kwebandla ngoba ukuhamba kwebandla ibandla lizoba nepresence and uzozo emhlabeni ukuthi kuzoba lula singasekho ukuhamba kwethu sihamba nepresence kwalezi zinto abazenzayo zobe zingasenzeki kalula singasekho ngoba ipresence yethu izobe ingasekho alibonga ivangeli ipresence yakhe sidinga yena kuphela hayi okunye kungena ngoma sekungena kodwa uwe makukhona yena amen bazalwane ngicela sikhuleke nje sime ngenyawo bazalwane sikhulekele phezulu leli vesi sizofuna wena baba ungasuki kithi ungasuke emzini yethu ungasuke emakhaya ethu your presence ngoba mawungekho wena sinenkinga ngisacela ke sikhuleke bazalwane egameni laJesu unguNkulunkulu wenu ungcwele sizofuna wena nje uNkulunkulu wethu sizofuna ipresence yakho egameni likaJesu waseNazaretha wena ungcwele uNkulunkulu ngaphandle kwakho asikwazi ukuma ngaphandle kwakho asikwazi ukuhlala akukho inkosi esingakwenza uma ngabe ungekho wena akukho inkosi esingekwenze uma ngabe ukhona wena baba egameni laJesu Kristu waseNazaretha baba siyabonga ukuzizwi lakho siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi ukhulume nathi ngalolu hlobo namhlanje egameni likaJesu waseNazaretha Father we give you praise we thank you in the name of Jesus Father we give you praise ungcwele uNkulunkulu wethu babona amandla ngihlulekisa lonke uhlobo lamadimoni olungathatha baba lelizwe olukhulume namhlanje liya kubantwana bakho uNkulunkulu wethu egameni laJesu Kristu waseNazaretha babongcwele ngibiyela lona uqobo ngomlilo in the name of Jesus wena uNkulunkulu ongcwele babona amandla ngumafunga angajiki babona amandla izwi lakho baba uyalenza and baba liyenzeka Father we thank you today babona amandla ukuthi as we start the day babona amandla siliqala nawe siliqala nepresence yakho babona amandla nakulezi insuku simi ngawe Father we give you praise egameni likaJesu Kristu uMnazaretha Father we thank you Lord